gani kaladan kajing ya keren suulong ba rumboy kita tingat ngamlang private kata ngamtit mo andre na kajing lak na jong na dumanamay nga dia hap jimut ngani keren ba kaseng Norte keren ba kaseng tanamot ibrin lo hapo kaseng kimbakli kimgikli penyapo asan berkulfa ay keren po Yesus berkulfa ni kesulfa manang perkelumah pepet ke INBC apa baru di keren ke INBC ni keseran dari INBC manang perkelumah ni kesulfa ni kesulfa tikim some responsibility kita kat tu kasi. Dia nak tahu dah hati porlu yang keren, kerana jenis ini keren bagi individuals, simak cuma, company, few simak members, but he paid each case on his own merit. He got done some law cases pending, he punya actual. The law should take its own course. But kabago, niya pa niya, tista ba? Magpet ba? Ngim higiwi pa kisama ba pet? Buat jingiarap ng sarkar kaya Lyngdoh. Kaya atiar siya tak jingiarap. Nagkatago karong ka message ko sniwa ko na. Kaya, kami perkat bahagi sa nima.